Koti ya Kiruhura yasindika abatsigazi bashatu omuchome ahabo kutekatekwaho kwito mu kikuru emyaka 4 abo bashangira mu makaje omusero ya Rwabigemano omuri Kiruhura Town Council esabiti nkezihingwire. Abasinduko muchome na Atamba Kenneth enzaro ya Rwengo oyine emyaka 17 Ampumuza Dickson okuruga muri Singiro oy'emyaka 24 hamwe na Edgar Tugume enzaro ya Buheju oy'emyaka 32. Imwena abatekateka omukoro musango bubisi enda itekajya igana saje yemwe na igana saje yibiti. Nekigamba ngu iwe Ampumuza Dickson niwo magakiga na Atamba Kenneth hamwe na Tugume Edgar bikaba biri ebiri 17 cyo kwikumi omwaka umwe mu yacyaro cya Rwabigemano ekusanga Kiruhura district. Omuramuzi w'idara ryo kubanza Benjamin Seruwo nuwe yabashomera emishango y'obwisi kandi basinduka omuchome okusiya ebiro by'okwezi 17 byo kwikumi na kumwe omwaka ogu baragaruka mu koti. Aba basinduka mu bihome bitari kushana abo kugira ngo hari umutaka yakize emyaka 18 y'obukuru. Gasha kwa Paulo turi yamureba.